Hai menaze hegima I zai hai menaze klum micro ke zing kai mamai hegi gede reinsa Aulia gaira adle Myanmar kedai benai Indiaram kedai gu haram raige kaklebe kakbog be Myanmar kedai ge chunare changje sau magzela muirele teti be chai ka ge Myanmar kedai ge ne Zemena gi ki me Indiaram ka gudje Mizoram state ge gudle zai teti be chai ka ge Myanmar army spy me benai Myanmar army spy me ze hreite ze ngira hange spy pe bopung per me ka ge gimi ka kablam ge ne Myanmar army spy me me puni kring be nri pel rahange Myanmar kedai ge ne Indiaram kaguja Mizoram state ge minahang kai skuime tetibe chai kagdu gulei zakachulei zane Myanmar kdei ge kaklebe kakbog be petblam ge ne tetibe kru ke zikreu zik chumai ge Myanmar kdei ge ne Indiaram kaguja Mizoram state ge mina changke ze haimingye me gu changlei zakachulei za ai polam ge ne Indiaram gu Ministry of External Affairs MEA mne Myanmar kdei ge chuna kaklebe kakbog be petblam ge ne Myanmar ko zimnam me Indiaram kogyuja Mizoram state ge Zemena gi ki ze gutip zigene disi ibete rahange durangai dile zaina Myanmar kdei gen daite be bizigene kaklebe peme zai chunare changjan daite be bizigene kaklebe kakbog be somagzeba me kacheblamge anu hai mena chirahange Aung San Suu Kyi kachebu puine Myanmar kdei rezi ete jate kan sabtinge government pro democracy forces manai junta government makage kailakje disi sia zebam dile zakache dile zai tati beting kum chanaza ngkaiji kat kumge junta military spy meramene Aung San Suu Kyi Myanmar government te kan samze kretuluze Myanmar government je junta spy meramene rezi te ni dile zai chapau tinge Aung San Suu Kyi government te kan sab puize zaneb gu government te kan sabge pusui te merameze du junta military spy meramene kabangya kai kamni bluize chunare changje bangzela rele je kachule zai tati beting kum chanaza ngkaiji kat kumge Myanmar junta military spy meramene Myanmar government rejete jete insabni bchangge Myanmar kdege civilian anuigum ko Zemena klung merame lunghre chudi dile zai Myanmar kdege government junta spy meramene capture tu jete insabni bchangge Arakan army mena Myanmar junta spy meze hreite je kangi dile za Arakan army mena Myanmar junta spy merameze pnuiru na hreite je ngize hreize ngamlak dile je chilu bloge Myanmar National Democratic Alliance army zane Thang National Liberation Army ai pa bo spy kana za roluze pnui chikinate ze Myanmar junta spy mramze tati beting kum chana ze ngkaji kher habai ke huzi ngkaje snamai ge ngi chu dle ze ka che dle zana Myanmar junta spy mramze ai spy pa bo chume bo ngi chu di bchangge Myanmar junta spy mramna ai spy pa bo chumze ngi ze pnui go hre ne dim bong te luze klolo te ze air strike chu di dle za Myanmar junta spy mramna air strike be bizigne civilian anuigum ko Zemena mrame giki ze chaidi zane Zemena giki mena Indiaram kdei zane kdei re bam ka cham ge pnui kring ban ri pedra hange pangmi gaidi dile ze ka chule zai junta spy mena Myanmar kdei government in sabni bchange Myanmar kdei gine civilian anuigum ko Zemena mrame pnui kring ban ri pedra hange Indiaram ka guze Mizoram state ge nse kora hange gudme mina changhim rozikat pire mela muile ze ka chule Myanmar kdei ge kaklebe kakbog be ped begene chuze chunare ka changbege the UN High Commissioner for Human Rights ne punigu statement ge saje Myanmar kdege kaklebe kakbog be pet begene chuja chunare ka changbege civilian me anigum ko chaichang dibe mina hangreksna jane ka hazame mina hangreks kui jane punui ki hami ne rutoni je air strike bina Myanmar junta spy mermne kangi begene mina lagnaria me punui ki nga je lalei je salei za Israel manai Palestine me kaga kaklebe kakbog be peze Israel manai Gaza ga Palestinian spy merme hreite bize chunara changje saumagzela muile za Israel spy merme Gaza ge guzya Hamas spy mermze hreite ze ngize bom kai be blam gene Palestinian me Zemena gi ki ze lunghre zela muile za chipolam gene India mena Palestinian me Gaza ga lungka hre me ze kanga be pakna be te zemro be ze cham be nznain takmai ge India ram gene
mena langai ka kadai de lei zaka chule zai gaza ge rehu ki dilang bge Israel spy mera mena Hamas spy mera meze pe gu chang de lei zaka chule zai gaza rehu ki dilang bge Israel spy mera mena Hamas spy mera meze pe za gu chang di bze ge na United Nation team nen znain tak mai ge lungka hre me kan ra me zane ka za meze po rehu ki ge na ngo kam bia de lei zaka chule ka kana po rehu ki ge na kan ra me ka za me zane pnu hangge imang me mina hai na ze hang rex squeeze ken meza ngom bia lakti ta de lei zaka chule zai po ro ge ngi ne lungkyu ka chimra me zane hana point me mina hang him re ze kana me nran te ka sang mara me zdula lei zaka chule zai Hamas health official ne sa ze Israel spy minute ti be kamai ge pnu kinga ze bam ko be bam notan gaza refugee camp banai UN school ge bom kai be bzi ge ne pok pa ze mina hang reak de set me chaile ze du ka chule zai not gaza ge bam ra me ze Israel spy mera mena pnu ne hreite ze ngi gu da hang chang di bzi ge ne South Gaza me pakai rahange North Gaza ga bamra me za rangai dele za chuna North Gaza ga bamra me South Gaza ga pakai dai da ge Israel me ne chuna South Gaza ga dungi gyuda rahange te za South Gaza ga bamra me za West Gaza me pakai da rahange rangai ka dai le ze du ka chule Zana Indiaram New Delhi ge Indiaram go Prime Minister Narendra Modi ne wangdara be kru ge zing kai jek na mai design virtual G20 summit meeting ro ngote bi ge Russian ge go President Vladimir Putin du wangule zaka chule Zana Assam Karbyang Longge BJP ge psui te me zana BJP ge kango me mina hai sruk ze hangreak de sen me zanai kru ke zikre ze screen tak mai ge Congress ge rogai dele ze ka chudele zai BJP ge psui te me zana BJP ge kango me mina hai sruk ze hangreak de sen me Congress ge rogai bu program ze Dipu club ge ne bam dele ze sale Zana MP Madhya Pradesh state ge election bam mai ge Congress manai BJP me ka ge kaklewe kakbok be peze BJP me go gari ne Congress ge kango me mina hangkat bizi Salman Khan ze katauchani blam ge ne BJP candidate bizi Arvind Petrias ka chebe peze Congress me nim rahange ki ze demand te protest te dele za Madhya Pradesh police station so ge Congress ge psui te me MP bizi Digvijaya Singh ne le ze ai BJP candidate Arvind Petrias ze nim rahange Congress worker mina hangkat ze BJP mugogari nek tauchani blam gene ki ze demand te ze protest te ze police station so ge zaid le ze duka chule za Indiaram go Prime Minister Narendra Modi ne businessman Adani ze ngotate blam gene Congress leader Rahul Gandhi ne plungai lagje saze Indiaram go Prime Minister Narendra Modi ya Adani ki jai ache ze sara le ze ka chedle Bharat Mata ki jai ache ze sara bek le ge ze za Israel mena Gaza ge hreite zengi ze bom kai blam ge Turkey ge go President Tayyip Erdogan ne saze Gaza ge Israel mena Hamas pai mze hreite zengi ze Gaza bom kai bize hreize ten sauni le designa Turkey ge mena Gaza ge ndai ki ge heki ten siani me Israel mena bom kai bigina ten sabdai kam gai gule ze ka chule za Turkey ge go President Tayyip Erdogan ne saze Israel mena Gaza ge hreite ze kangi bigina zane bom kai bigina heki te kon siabrun ne magze Colombiki Haraki rame school le siki zane hospital rame zedu ceasefire pe bina ten sabdai kam gai gule zedu ka chule ai gena na micro ke zing kai hama mai hegi ge de rein sa po bza loi gai dele pi gai zain kingai ni mele ne ze to dele